أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا صعب إلا ما جعلته صعبا ولا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت يا رب العالمين لجعلت الصعب سهلا ونسألك اللهم أن تجعل كل صعب سهلا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. أيوة هندي kadari no ɗen ɗon ko honno goɗɗo wa'iranta yumma mum e ɓen mum jamtiɗen ayeje Qur'an e hadis je nelaɗo ko Allah holli wonde makko be moƴƴoɗa yumma ma e ɓen ma. Joni noon ko honno noon gerdata ɗum heno piiji tati ko landata. Pi'um ala mum kun ko duwaɗa biro ma e ɓen ma. Ta'atuhuma fi kulli ma ya'murani bihi ko ɗoftagol ɓe kamɓe ɗiɗo kala ko ɓe yamirma. Aw yanhiyani anhu ma kala ko ɓe haɗuma. Kala ko biro ma e ɓen ma yamirma waɗu ɗum ɗo waɗa, si ɓe haɗima accu ɗum ɗo acca. Hara noon ko honɗum woni konko ɓe yamirte waɗa ɓe haɗe acca ko hara ko honno ɗum wa'iri mimma laysa fihi ma'siyatun lillahi ta'ala wa mukhalafatun li shari'atihi ko konko tawata yeddugol Allah ala e nder mum lundagol sariya Allah on ala e nder mum ko ɗum ɗo woni ko karasi ɓe yamirima goɗɗum waɗu hunde kaari andari a tawi yeddugol Allah ala e nder ɗum ɗon lundagol sariya Allah on ala e ɗum waɗa. Si ɓe haɗima kadi accu ɗum ɗo andari a tawi si a acci ɗum haray a yeddali Allah a lundaki sariya Allah on acca. Fi on ɗum id la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq par ce que ɗoftagol tagaɗo alana e nder yeddugol taguɗo o. A ɗoftota ko tagaɗo hara hayɗa yeddi taguɗo o. Fi on ɗum li qawlihi ta'ala ɓay ko Allah tigi dalika suratu Luqman wa in jahadaka si kamɓe ɗiɗo ɓe wenjima yummama e ɓemma ala an tushrika bi fiya sirkana min taguɗo ma on ma laysa laka bihi konko alanama e muɗum ilmum gandal fala tuti'huma wota ɗoftoɓe ko Allah tigi wima ɗum. Wa sahibuhuma kono wondir e maɓɓe kamɓe ɗiɗo fi duniya ka aduna ma'rufan no moƴƴiri. E hore kadi ko a ɗoftota ko ɓe kon fof si ɓe yamirima yeddugol Allah ko ya waɗir doyi hara na yaware. Kala ko ɓe yamirma ya waɗ tawɗa yeddugol Allah no e nder mum ma lundagol sariya Allah on wona ya waɗu kono noon ko ya waɗir kadi doyi ko ya wondire maɓɓe no moƴƴi. Wa gawli rasuli sallallahu alaihi wasallam e ko nelaɗo maki kon kadi innama ta'atu andu ɗoftagol ko woni fil ma'rufi ko e ko moƴƴi kon. Si biroma e ɓemma yamirima ya waɗu ko boni ɗon a ɗoftotako ɓe kono noon e hoore ko a ɗoftotako ɓe kon fof kadi angal ɗoftagol ngol kadi ko yo woɗir kadi doyi ina yawagol. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki kadi la ta'ata li makhluqin ɗoftagol alana tagaɗo fi ma'siyatil khaliq e nder lundagol taguɗo ko ɗum ɗo fof ko o hadisi ji ɗo ɗen ɗe ayete Qur'an ɗo holli wondema e hoore ko duwaɗa kon fof ɗoftagol biroma e ɓemma kono noon si ɓe yamirima ko tawta ɗon ko yeddugol Allah e luddagol sari Allah on ɗon a ɗoftotako a waɗata a fanka e towoni hara waɗata. Ɗiɗi on ko ɗum duwaɗa biroma e ɓemma tawqiruhuma wa ta'zimu sha'nihima
ko teddingol fi maɓɓe mawnina fi maɓɓe wa hafdul janahi lahuma jippintina gabitanji yankinaare fi maɓɓe newanoɗaɓe wa takrimihima bil qawli wa bil fi'li teddinaɓe ka konngol e ka kuugal fala yanharhuma hara on tigi yawaki ɓe wala yarfa'u sawtahu fawqa sawtihima hara on tigi townali hito mum ngon e dow hito ben makko ngon ma o towna hito makko ngon e dow hito biro makko ngon wala yamshi amamahuma si ɗon yaadude kadi ange biro ma e ben ma na ya wonu yeeso ko ya wonu ɓaawo ko ange biro ma woni seppirude ko ya wonu ɓaawo gardaɓe si ko ange baɓe ma kadi woni seppirude ko ya wonu ɓaawo na an wonata yeeso kamɓe ɓe witira ɓaawo wala yu'thiru alayhima zawjatan wala waladan hara kadi on tigi ɓurnali ɓeygu mum e hoore biro mum e ben mum hara kadi a ɓurnali ɓiɗɗo ma on hoore biro ma e ben ma koyo taw ɓeygu ma a yiɗata ɓeygu ma ɓuri biro ma e ben ma goo ɓiɗɗo mo heɓuɗa on kadi hara kadi a yiɗata on ɓuri biro ma e ben ma ko honnon noon firi ko biro ma e ben ma dowa ma ɓurangol ko tagga ari aduna kon fof lanni wala yad'uhuma bi ismihima hara kadi on tigi noddirani ɓe inde maɓɓe nden a wata jammirude biro ma ben ma non ko honno noddirtaɓe bal bi ya abi wa ya ummi ko enno hey ko an yo ben amma hey ko an yo biro an ko baba ma nene noddirta na inde maɓɓe nden wala yusafiru illa bi ismihima walidahuma hara kadi a wayasata sina hara a wayni ɓe ko si ɓe jaɓi ɓe weltori wayasi on yaha si ɓe jaɓali ɓe weltorali na yayaw koye a jooɗo tati on ko duwaɗa biro ma e ɓen ma birruhuma bi kulli ma tasilu ilayhi yadahu koyo on tigi moƴƴo e maɓɓe kala ko tawata jungo makko no hewta ko honno woni ɗum kala no heɓirɗa feere yew feere ma nden par ce que allah fawata wonki sina ko ki gaynata ko wa tattasi'u lahu taqatuhu min anwa'il birri wal ihsan e kala ko tawata taaga ma on hiɗa mari yaajeɗa mari feere muɗum immorde e noneji ɗiggangol e moƴƴagol e maɓɓe waɗa ka it'amihima wano ñammingol ɓe ñamminaɓe ittiri feere ma on wa kiswatuhuma e holtingol ɓe holtinaɓe ittiri feere ma nden wa ilaji maridihima ñawdaɓe si ɓe nawni si goɗɗo e maɓɓe nawni ñawdama wa daf'ul adha anhuma duña lorra kala ko fokkiti hewtugol e maɓɓe pottina ɗum wa taqdimi nafsi fida'an lahuma ƴetta wonki makin sottiraɓe kamɓe kono woni ɗum taqdimi nafsi ardingol wonki mum kin fida an sottari lahuma fi maɓɓe ko si tawi probléme heɓiɓe wanni joni goɗɗo e maɓɓe no dowanade kaso ara inna accitemo min sokela min go'o hara kadi si ko ya weele fiyo kamɓe ɓe haaru ko ya holu fiyo kamɓe ɓe holtu ko ya ŋoŋu fi kamɓe yo ɓe ɗano kala ko poosi hakkunde mon tawata wawata ko be tun goto e mon heɓa o yahara heɓata préféra yo biro ma e ɓen ma heɓu an faɗa ko ɗum woni taqdimi nafsi fida allahuma hara a ƴetta e wonki ma ki yeeya fi sottugol nayi on ko duwaɗa biro ma e ɓen ma silatu rahimi allati la rahima lahu illa min ibanihima ko jokkugol enɗan ɗan enɗan tawayɗan tagaɗo wawata heɓugol enɗan sina hella maɓɓe kamɓe ɗiɗo par ce que ko woni enɗan maɗan ko musidɓe ma ɓen hella ka biro ma e musidɓe ma ɓen hella ka ɓen ma a wawata heɓude musiɗɗo sa mara nene baba kono heɓirta musiɗɗo sa marano nene baba par ce que sa ini oɗo ko denɗu an kon ɗum denɗiran ɗon par ce que biro ma e ɓen makko ko nene goto baba goto amma wata heɓude musiɗɗo sa mara nene e baba donc joni noon ɓay noon kala mo marɗa musiɗɗo ko soit hella ka ɓen ma jeydirɗon ma hella ka biro ma
jokka dan en dan don tokka en dan bayare ko musibe mabbe wonda moƴƴade mum wa du'a waɗanade du'a wal istighfaru lahuma toroɗa allah yo yaafoɓe wa infazu ahadihima wa ikramu sadiqihima kadi kala ko ɓe falano waɗude ɓe ronki feere mum si a andi an waɗa si a mari feere mum e pi moƴƴoɗa e ɓeɓe ɓe welduno e muɗum ko ɗum ɗo goɗɗo du'a hellabiro mum e ɓen joni noon al awlade ɓiɓɓe ma ɓen kadi ko honɗum duwaɗa e maɓɓe par ce que deftere nde yeytoto mawni ko honno jogitortoɗa yimɓe ɓen fof ka société ko honno wondirta e ɓiro ma e ɓen ma honno wondirta e ɓeygu ma honno wondirta e ɓiɓɓe ma ɓen honno wondirta e golloɓe ma ɓen honno wondirta e mo gollidata honno wondirta e kawtal ma kala tagaɗo classe makko no woni ɗo no hella ma no woodi no allah iniri ok oɗo ko ni duwaɗa wondirde e makko joni next on al awlade ɓiɓɓe ma ɓen kono duwaɗa jogitorde ɓiɓɓe ma ɓen ka dina l'islam al muslimu ya'tarifu bi anna lil waladi huquqan ala walidihi julɗo fof no duwa irritade wondema ɓiɗɗo no mari haqqe e hoore ɓen mum yajibu alayhi ada'uha lahu no waɗɗi babajo on tottugol haqqeji ɓiɗɗo on ɗi o duwamo ɗi julɗo fof no andi no woodi ko tagaɗo ko babajo duwa ɓiɗɗo mum no woodi kadi noon ko ɓiɗɗo duwa baba fof ara en feƴƴiɗo joni ko honno ɓiɗɗo duwa wondirde baba joni noon ko honno baba duwa wondirde kañum kadi e ɓiɗɗo wa adaban yalzamuhu lqiyamu biha isa awu tagaɗo fof tagaɗo no duwa heɓude neediji waɗɗiɗi e makko ɗiyo duwa netade hella ɓiɗɗo makko on mo kala no duwa andude honno jogorta ɓiɗɗo makko on islam no wallini ni oke ɓiɗɗo ma on ko ni duwaɗa jogorde mo ko ni duwa mo wondirde wa hiya tatamassalu fi ikhtiyari walidati ko duwa ñamande nde ñawliɗa nden ɓiɗɗo ma on ñamande arandere nden ko tawata hiɗa ñawlimo ha yeeso allah ko suɓanagol mo nene ndeɗa yaha jombugol tawo ko nden ñande wonɗa tawo ko ɗon taw fuɗɗotoɗa moƴƴagol e ɓiɗɗo ma on ma bonagol e makko ka suɓagol nene makko taw go wa husni tasmiyatihi e junnugol mo inde laɓande ara so jandi so noddirama inde nden pay koye gorewo makko koye jalatamo ɗum kadi ɗa ñawlimo ɗum non seulement kaka suɓagol biro makko ɗum hiɗa ñawlimo ɗum suɓoɗa biro makko e suudu moƴƴuru jomba ka yimɓe kelɗuɓe yimɓe diina yimɓe neɗiɓe junnamo inde labande kadi so jibinama wa zabuhul aqiqa anu yawma sabi ñande o heɓi balɗe jeeɗɗi ka aduna sooda dammol hirsa fi makko ngol dammol ɗon kadi ɗa ñawlimo ngol wa khitanihi e sunningol mo sunninamo wa rahmatihi e yurmingol mo wa rifqi bihi waɗamo doy kadi waɗamo doy wan nafagati alayhi e dépensugol mo a dépensay mo kadi babajo no landa dépensugol ɓiɗɗo wa husni tarbiyatihi e ne'irgol mo no moƴƴiri babajo no landa ɗum wal ihtimamu bi tasqifihi wa ta'dibihi wa akhzihi bi ta'alimi l'islam himmira kadi fi kiltivugol mo c'est-à-dire haɗa himmiri fi yo heɓu gandal yo humpito fi piiji ɗin fi yo haqqille makko ɗen uddito andinamo piiji islam ɗin wa tamrinihi ala ada'i fara'idi wa sunani wa adabi entraina ɓiɗɗo ma on tottugol farillaji waɗɗiɗi mo ɗin e sunnaji ɗin e neediji l'islam ɗin ɗum fof ko an entrainata mo eltamo hatta ida balagha zawwajahu si o helli fama kadi jombanamo si a jombanimo summa khayyarahu bayna an yabqa tahta riayatihi wa bayna an yastaqilla bi nafsihi suɓindinamo ok joni a jombi a helli fama suɓo hiɗa faala ye wondu ka galle an ɗo ka a faala wonangol hoore ma ƴettu kala ko faalaɗa jaɓanamo si ɓiɗɗo ma inni ok lan faala wonden ɗo ɓinna ok so inni no mimi faala yaade mi ɗoya nokkugo feere ma mi darnana hoore a nokkugo feere mi wona toon mi inna ok ko saɗima a suɓindinay moni
wa yabli majdahu biyadihi hara kanko kadi o yahay ton o fonda na fani makko on hoore makko. Wa zalika li adillati alkitabi wa sunnati taala koko woluɗen ɗo fof no mari dalil ka deftere no mari dalil ka sunna nelaɗo wona ko hotta ko honno woni seede arana on ko hollata babaji on no duwa ɓiɗɗo makko on baba e nene qawluhu taala ka kalada ɗon ka suratul bagara wal walidatu rewɓe jibinɓe ɓen yurdi'ina yoɓe muyni awladahunna ɓiɓɓe maɓɓe ɓen hawlayni duuɓi ɗiɗi kamilayni timmuɗi andi ɗo ko nenejo on yeeta ko honnugo duwa waɗande bobo on kum go nene on no ñawli bobo muyningol mo duuɓi ɗiɗi liman arada wonande kala faalaɗo an yutimma rada'ata nde o timminta muyningol ko honɗum kadi fawi baba on wa alal mawludi lahu no fawi jibinanaɗo on bobo on c'est à dire moodi bo on baba bobo on no fawi on noon kadi risgu hunna ñammingolɓe homɓe bobo on e nene mum wa kiswatu hunna e holtingolɓe homɓe bobo on e nene mum bil ma'rufi no moƴƴiri noon ka sariya ko ɗum woni ɗum selon moyen makko on anani debbo muynini o ñaamu ko ɓe o ñamata o ha o haala après noon si endi makko ɗi ɗira yalta toon o muynina joni noon ko hombo adduwa addude on ñamete ko baba bobo o ñama o haala après o muynina bobo on kanko e bobo on hara e ɓen makko ɓen bobo ñamminiɓe ɓeɗi ɗo kala et puis ɓe wawata wonirde ni kadi ko ɓe ɓe ɓorno conci kombo noon addoyta ɗin conci ko baba bobo on mais noon ñammingol ngol bobo on e nene mum e holtingol bobo on enen islam ko inni ko ittiri moyen ma on no marirɗa o jawdi islam fawama ko a wawata wonayo ɓe innu kadi ɓe cuɓoɓe hela ko a mara feere mum ok ɗum woni go'o ɗum ɗo holli jaka nene e baba kadi no duwa ɓiɗɗo ɗiɗi on kadi ko honto aya on ka suratu tahrim honto andata baba no duwa ɓiɗɗo wa qala taala allah daɗi ɗo ko babaɓe ɓen wona yetede ya ayyuhalladina amanu kono yo gomɗinɓe allah jokkinelaɗo ɓu dande anfusakum wonkiji mon ɗin wa ahlikum ɓe ɓeygureji mon ɗin ɗum woni ɓeyguli mon e ɓiɓɓe mon ɓe dandon ɓe on ɗum naara yiite wa udu hange huɓɓitirede muɗum annas ko yimɓe heefeɓe wal hijarato e kaaƴe sanamu alayhano e dow magge malaikatu malaikaɓe khilaju ñaaɗuɓe shidadum tiiɗuɓe la ya'suna allaha ɓe yeddata kadi allah ma amarahum kala ko allah yamiri ɓe wa yafaluna ɓe waɗa e ma yumaruna kala ko ɓe yamira ɗum ɗo kadi fa fi hadihi l aya no e nder o aya ɗo al amru yamirore bi wigayati l ahli dandugol ɓeygure mum nden minan naari naatugol yiite ko honno dandirta ɓeygu ma ɓiɓɓe ma ɓe naatugol yiite wa dhalika bi ta'atillahi taala ko ɗoftagol allah rewa koya andinɓe ɗewal ngal wa ta'atuhu taala ɗoftagol allah noon tastalzimu ma'rifata ma yajibu an yuta'a fihi taala ɗum no landi andugol ko honno allah ɗoftorte si ɓe innima ko ma innayo ɓiɗɗo ma on rew allah e ɓeygu ma fi ɓe darnaɗude nano ɗum nagadi en hottagol to rewa ɗum no landi andugol oke ko honno non juulirte ko honno salligorte ko honno hoorirte ko honno bonnata julde ko honno bonnata sali ko honno bonnata korga no landi gandal donc a be andinaɓe oɗo noon wa hada la yata'atta bi khayri ta'allumi gandal noon heɓotako e ɓaawo andinagol mais haysi ben ma ko ruwa ko lamɗo o wata ƴettudema yawga karamokojo on o enna bon wowlu ɗon prix gandal ngal ko jeeɗu karamokojo on wowla o ƴetta mbuɗin o yoɓamo ɓe uddita hoore ma nden ɓe installa gandal ngal toon ɓe ferma ho toon ka suudu non gandal arata e ɓaawo andinagol ko ɓe jangoya walamma kana alwaladu min jumlati ahli rajul nde tawno ɓiɗɗo on no jeeya
e ɓeygure babajo on imo natori ɗon kanatil ayatu dalilan ala wujubi ta'limil walidi waladahu awa ko ɗon aya on ɗo aya jaka ko sappiɗo tindini wondema no waɗɗi babajo on jannugol ɓiɗɗo makko par ce que o wata daɗugol so anda wa tarbiyatihi no waɗɗi babajo on ne'ugol ɓiɗɗo makko on wa irshadihi e fewnugol mo wa hamli kon woni fewnugol mo tindingol mo inna ko ɗum ɗo waɗete ko ɗum ɗo woni waɗetake lami wa hamlihi ala alkhayri wa ta'ati lillahi wa li rasulihi inna mo kadi ko ma o ɗofto Allah e nelaɗo Allah wa tajnibil kufra wal ma'asi woɗɗintinamo keferu e geddi wal mafasida e piiji boɗɗi wa shurur li yaqiyahu bizalika adhaban nar parce que ko si a yamirimo yo waɗu ko moƴƴi a haɗimo waɗugol ko boni ko ɗum dandata mo natugol yite kama anna fil ayati l ula wan woniri noon kadi ka aya arano Allah daari wal walidatu rewɓe jibinɓe ɓen yurdi'ina yoɓe muynin awladahunna ɓiɓɓe maɓɓe ɓen o aya ɗo tun dalilum ko seede tindinɗo wujubu nafaqatil waladi wondema no waɗɗi dépensugol ɓiɗɗo on alal walidi e hoore e dow ben makko no waɗɗi ben makko dépensugol mo kanko ɓiɗɗo on par ce que ka Allah en ɗon yo rewɓe jibinɓe ɓe muyni o wawata muyninde o ñaama o yara idin nafaqatul wajiba nde tawno dépense waɗɗiɗo on lil murdi ati debbo muyninayɗo on nde tawno no waɗɗi gorko on jongalle on dépensugol debbo muyninayɗo on kanat bi sababi irda'i al walad ko par ce que mo muyninande gorko on ɓiɗɗo makko ko ɓay ko ɓiɗɗo ma o woni muyninde islam indi ok addu ko ñamata ko e ko holtirta ko si tawi kadi ɗon seedude o e hoore imo jogii bobo muyninowo islam inni yewton piri kadi o yoɓine yoɓa o muyninane coggu muyningol ngol sina ɗum ƴetta bobo ma o ɗaɓɓa goɗɗo goo ko muyninane par ce que so inni o muyninta ɗon kadi no windi aya qur'an ko yo yewtu ha fotton piri ok joni ɓay en seedi e hoore oɗo ko penu mo muynude ko min jeyno bobon wolanan ko jelumi yoɓete muyninama lani wa qala ta'ala Allah dali wala taqtulu awladakum khashyata imlaqi wota on waru ɓiɓɓe mon ɓen sabu kulol basa boynugol a dépense on joni no tiiɗi aduna on satti donc kala jiidi ndi siga ɗum gawlu sallallahu alaihi wasallam lamma suila an azami zul parce que nelaɗo ɓayɓe landike mo ɓenni ko num ɓuri mawnude e junubaji ɗin fof o inni an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ko nde waɗanta Allah siinajo yerujo e hoore noon ko kanko tun tagunoma ko ɗuni ko nde shirkantamo kafidamo e goɗɗo par ce que koynete siina ko kafuɓe sa waɗani Allah kafu aray a waɗanimo siina a hollimo emo mari mo fotata e maɗa donc ko no ɓuri mawnude e junuba ɗin fof ka gurdam o inni ɗiɗi on wo an taktula waɗanaka khashyata an yata'ama maka e nde warata ɓiɗɗo ma on kulol wota o ñaamido e maɗa dépense ma on mbuuɗi ma ɗi ara ko basal huluɗa affaire dépense hula ɗum ha wara ɓiɗɗo woni ɗum ɗo ɓuri bonde kadi woni ɗiɗi wa an tasniya bi halilati jarika e nde waɗata zina ange ɓeygu kawtal maɗa ko ɗiɗo piriji tati ɓuri bonde ka gurdanga ɗuna ala bonnere ɓurde ɗiɗo tati shirkangol Allah a waɗanimo yeruje e hoore o mara yeru e wargol ɓiɗɗo mum on sabu kulol wota o ñaamido e ma mbuuɗi ma ɗi kulol dépense e waalo dagol e ɓeygu kawtal maɗa ala ko boni ɓuri ɗiɗo tan falmanu min qatlil awlad mustalzimun li rahmatihim wa shafaqati alayhim ko fiyon ɗum Allah haɗani wargol pay koye ɓiɓɓe ɓen ɗum ɗo waɗɗini wonde ko duwano ko yurmingol ɓe wal muhafazati ala ajsamihim wa wulihim wa wahim renanaɓe ɓalli maɓɓe ɗin e haqqillaji maɓɓe ɗin e ruhuji maɓɓe ɗin ɗum ɗo fof a ne'ay wona ɓandu ndun tunete ok on ñaami ale waloye non ɗum haray ko élevage hay gerto ko non ne irte
si tawi ko ɓanndu ndun tu wonɗa newde ɓiɗɗo ma o janɗay mo yi'imo tawa no juuti no sembi kono aɗa pus ala nder ton a ne'ay ɓanndu ndun ne'a hakkille makko ɗen ne'a ruhu on, c'est à dire hakkille ɗen na bireedi ñamata na ñiiri e maafe, hakkille ɗen ko bindi ɗin ko gandal e faamu a waɗay faamu e gandal e waajuji moƴƴuɗi junna hakkille makko ɗen ɗo garay a ne'i ɓanndu ndun a ne'i hakkille ɗen sina ɗum garay ko ɓalingi tu newɗa ɗum ko élevage noon hay gerto ko noon ne'irte. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil haqiqati alal waladi nelaɗo maaki fiingol dammol hirsetegol fii bobo jibinaɗo on alhulamu bobo on murtahanum ko o tiginde bi haqiqatin sabu dammol tusbahu anhu duwangol hirsede fi makko yawma saabi ñande o heɓi balɗe jeeɗɗi kaɗunaroɗe wa yusamma fihi nden ñande o junne inde wa yuula ɓurasu hoore makko nden fembe ben maɗa no ñawlima gonɗon dammol sa jibinama ñande timminɗa balɗe jeeɗɗi kaɗuna islam no landi ben ma yo suudu dammol o hirsa o ɓe ewno inde ma nden ɓe femba hoore ma nden. Wa qala nelaɗo maki alfitratu hamsum o inni diina laaɓal diina ko piiji joyi alkhitan ko sunningol wal istidad e fembugol leydi suuɗiɗi wa gassu sharibi e mekkugol sunsunkoji wa taqlimul asfari e herñugol peɗam wa natful ibti e fembugol leeɓi leenoki ɗiɗo piiji a wawata wonde karuna ɗo woni ko a julɗo woni ka kefere sa waɗari ɗi a wondotako si goɗɗo acciti peɗa hara o ittata peɗa o wondotako si goɗɗo fembata leeɓi leenoki o wondotako c'est à dire ɗum ɗo ko ni ko Allah waɗi ni si a wonay ka aduna ɗo hara yiɗa wondo ko ma herña peɗa ko ma lootoɗa ko ma femba leeɓi suuɗiɗi ko ma femba leeɓi leenoki e ɓi ko ɓe sunnineɗa ken. Wa qala nelaɗo maki akrimu auladakum moƴƴe e ɓiɓɓe mon ɓen wa ahsinu adabahum moƴƴinon needi maɓɓe ɗin fa inna auladakum ande ɓe ɓiɓɓe mon hadiyatun ilaykum ko neldari ndi Allah neldi o. Wa qala alayhi salatu wassalam nelaɗo maki kadi sawu fonne bayna auladikum hakkunde ɓiɓɓe mon ɓen fil atiyati ka okkorgolɓe si a heɓi ɓiɓɓe ko ya fonnuɓe sa okki oɗo 100 francs o hokkay oɗa kadi 100 francs sa sonni oɗo vélo a sonnayoɗa kadi kala ko waɗanɗa ɓiɗɗo ma goo ndeɗaɗo wo ko yon fonnu ka okkorgolɓe. Joni noon si tawiɗa wawi awa ɓurdindingol nelaɗo maki falaw kuntu mufaddilan ahadan la faddaltu nisa si tawino min nelaɗo miɗo ɓurdindinayno hakkunde ɓiɓɓe am ɓen mi ɓurna woɓɓe dow woɓɓe ka okkorgol ko ɓiɓɓe rewɓe ɓen mi ɓurnanayno. Siɗa faala ɓurdindingol awa ɓurnan jiwoy koy ɓikkoye jiwoy koy ka okkorgol si tawiɗa faala ɓurdingol kono ko yamiraɗa ko ya fonnu ɓiɓɓe ma ɓen surtout kala ko waɗanɗa ɓeeɗa waɗana ɓeeɗa fonnu ko ɗum landaɗa. Wa qala nelaɗo maki kadi muru auladakum bisalati wa hum abna'u 7 sinin yamire ɓiɓɓe mon ɓen yo ɓe juulu ñande ɓe heɓi duuɓi 7 wadribuhum alayha piyom ɓe si ɓe juulali wa hum abna'u 10 sinina ñande ɓe heɓi duuɓi 10 mais fewno ka ɓeeɗi ɗon duuɓi 7 8 9 ɗon fof ko yanmi juulu hay si o juulali na ya piyumo ko on to fuɗɗotoɗamo piide so juulali ka heɓi ɗon duuɓi 10 wa farrigu baynahum filmadaji sendidi noon kadi hakkunde ɓikkoye goroy koye e ɓikkoye jiwoy koye ka lelorɓe chambre ji maɓɓe ɗin geron seeɗa. Wa jaa fil asar min haqqil waladi alal walidi an yusina adabu ari e batte gande wondema no jeeya e haqqe e ɓiɗɗo e dow ben makko nde ben makko moƴƴinantamo e needi makko ni wa yusina ismahu o moƴƴina inde makko ne yo neɗirmo no moƴƴiri o subanomo kadi inde laɓande. Wa qala Umar radiyallahu anhu sayna Umar maki min haqqil waladi alal walidi an yuallimahu alkitabata no jeeya e haqqe ɓiɗɗo e dow ben makko nde ben makko jannatamo taw ekkitamo windugol wa rimaya e bugagol ndaga wa alla yarzuqahu illa halalan tayyiban hara kadi ben makko ñamminali mo sina ko laaɓi dagi
wona ya wujju riba dépense na ya jatto e woɓɓe go ara liɓa dépense ñammina ɓiɓɓe ma ɓen ko jattama ko wujja ko ya ñamminɓe ko dagi. wa yurwa anhu aidan qawluhu tazawwaju fil hijri sali. Sayyidina Umar inni si ɗon faala jombude naate e suudu moƴƴudu jombon ɗon ka cuuɗi moƴƴuɗi cuuɗi diina ɗin fa innal irga dassasum par ce que iwdiji ɗin ronidiray. suudu ka jomboyɗa ɗon no ɓen ɗon waɗi wo si o jiidanike makko noon ɓiɓɓe ma ɓen waɗata ɗum ko diye me fenata. wagadim tanna arabiyum ala awladi bi ikhtiyari ummin arabujo ko mantani ɓiɓɓe makko ɓen o inni min miɗo moƴƴi e mon on wawata ala yoɓitude komi moƴƴi kon e mon o yuɓɓi gimol hollugol ɓiɓɓe makko ɓen kanko himo moƴƴi e maɓɓe ɓe wawata kadi yoɓitude mo hakke ko moƴƴi e maɓɓe par ce que ko waɗani ɓe ko mara piri. faqala inni wa awwalu ihsani ilaykum takhayyuri li majidatil ara'i badin afafuha. o inni moƴƴere a ngaranere nden komi moƴƴi kon e mon ko mi suɓi kani jomba mi yehi mi naati e suudu teddundu no feeñani yimɓe ɓen fof wondema yimɓe ndun ɗon suudu ko yimɓe reeniɓe na waɗa ɓe bandiyagal. ɗum ɗo woni miɗo moƴƴi e mo moƴƴere ko tawi kon mi suɓanike on nene e suudu moƴƴuru mi jombi. joni ara eɗen darade ɗo ko ɗo hande ko honno ɓiɗɗo wa'anta nene e baba e ko honno kadi nene e baba dowa wa'ande ɓiɗɗo. joni next on kadi ko al uhuwa musidɓe ma ɓen koto e miñan e jaaja musidɓe ma ɓen kadi ko ɗum aroyta so Allah jaɓi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.